September ni som pasari sang ni som ni panga ni hey CSS noi thok te hi bui rei to khop maya an khoi thak katia ke chuan kan cover ve hrim do da ni hey an advisor to chief minister puti bc hian in zpm office a chung in khom September ni som panga sang ni som ni panga thu soya chuan in hetiang hian in CSS noi thok te an dang he theilo chan thu a soyani a lar khop me hi a soidan chuan in puti bc a soidan chuan in danin arem ti lo wangani dan hi kan za turania dikta karo kan rel theinan kan huaingam turani atiani hetian en top pichuanin athu soi hi chu dik mel fu ani dan inarem ti lo wangte dan an za wangte le hoi taka rowan rel theina turatan CSS noi thokte hi andang he theilo tin puti bc chuanin aron soyani ama ro chu hei hi CSS noi thokte ngai dan ani lo khop maya hetiang hianin an ron chang let veta sia mayani CSS noi thokte chuanin advisor to chief minister puti bc dal ven chungan CSS noi thokte da nge ani lo chan danin aphal lo wang ni soi chung changa hetiang hian soyani CSS noi thokte chuan mo dan an ngai poimo ani chuan CSS kan tho pui SSA teacher court judgment hi ti hloting se an ti let ve ngat mayani CSS noi thokte chuan samagra noya primary teacher le middle school teacher da nge na March ni som pasari sang ni som ni pathuma Guwahati High Court judgment chuak to tharuk chunga anti hlotling lo te hi ti hlotling ha se an du thu tar langin sarkarin ati hlotlin lo awangin contempt of court chu ni som ni pakwa thakwa sang ni som ni pathum khan an submit le to ani tuna engma mason na an lam mulo ti in sarkar dan le rai ngai poimo an ni chuan sarkarin dan le rai ngai poimo ni chuan heng ti po hi ti hlotlin an du thu an tar lang ani hi bengvarna.com chon ron post ani bengvarna.com hi free advice spelling hit lemin uluk deu se thir har thring khop mai ti chuanin All Mizoram CSS Employees Coordination Committee member te chu sarkara lungoi lo na an lan tira wangin sit in demonstration nei turin an pung khomani hi ni mina thil thleng ani voina thil thleng te pon lo cover zelang ti chuanin atira chuanin AMCECC te hi Minico Open Gym Bula sit in demonstration nei an tumani amaro chu Aizawl District Magistrate in mipanga ayatam punkhom akhap huam chungani awangin joint YMF field vaivakona an pungkhom ta zokani hetu zia lai hianin nakal be zel tiania hei nimina thil theng vekani ti chuanin sit in demonstration chu an nei ta nge yani nimina chuan mo ti chuan heti hianin news aron omle ta attendance thelu turin an hriat tir ta ani GAD chuanin September ni som paruk sang ni som ni panga hanin nimina han administrative department te na lekha thona voina Mizoram sarkar noya CSS noya thokten sit in demonstration an hoi hot thu tar langin sarkar ruam man na siam kal zonga malakna CSS noya thokte hi tello turati anni antiani hi GAD lampang chuanin te hian man lo la ve ani hetiang ani awang hian GAD chuan administrative department te chu an noya CSS employee te voina attendance record laidar limange in atulanga malak ani theina atan GAD deputy secretary hena thelu turin an hriatir ani hei hi chu hetianga attendance he chu karil ruar lang ma saber chu ti te da yang tuna an protest ne he in min lo view ma se khoilai mani sports emo events ania high school middle school ve ang kalnai khan atui lo te kha kan tel ve pe lo lu tu kan han kal pe lo ani amaro chu mi puya tam theyang ber an du wa khanen sarten kal nge nge tu ran ti attendance an la don ti te ha ka sethok tu ta helai attendance record lai dar li ma nge ya atulanga malak ani theina tan ti te hi kan nui kha ti za ang reng reu khom me hetianga GAD na man la hi an mani ngai dan so ni thathau banga CSS employee te hemi vokhana turata na anti te poni mai theya kha chu ka hreto big lawa engen intention ta ka chu ma se WhatsApp ka contact te zinga mi pa ngai tak lekha thiam tak bias mi alo dem WhatsApp status atanga ka mu thin chu sarkar tuna kan sarkar nei mek sarkar ma le an sarkar nuwa until ti dan te
an sarkar ma kan tiang an sarkar nuwa engma an ti le chuan silo ang chi te kha ti han ron post thina ni WhatsApp status ate po hian mo a bui tha khop mai ti choni kan react le zel photang MNF chalai pon ron chong an ron tong chua ka ani hi chu hetiang an ron tong choi ka lo ring sim shima congress hi an ngoi thei ka te hetiang vel hei chuanin ron TV om takani hi MNYF ang deuh hian mo CSS employee te an support thu an ron tar lang ani hetiang hianin an ron ziak ani MNF sarkar lai khan master role thokte din hun siam thain provisional employee sa an lu chho dan siam ani thu tar langin MNYF chuan mitam takin an chorto CSS employee te din hun siam tha da nge na dan the Mizoram CSS employees regularization scheme po a committee big dinin MNF sarkari na siam zo mana mase election model code of conduct awangin man ani taloti in ZPM alo sarkar khan chu dan chu June ni som pariat asang hi som ni palia ti chua ani thuan tar lang ani MNYF te chuan he dan hi office memorandum mangin ZPM sarkar chuan aphuar zui ti tar langin checklist som pani z October ni som ni pakhat asang ni som ni palia ti chuakin CSS employee te zom theilo tur condition te asiam zuya work charge thokte MR thokte anghet lowa sarkar na thok dangte regularize dang he thin dan ang lo taka ZPM sarkarin dan khir tak checklist asiam chan hi ZPM chau du sak na wang ni na lang he thila po hi khoi mania chonin anti ti kam hrep to a ka siar to boka heta po hianin ZPM hi unstrict dan hi a over mama anti ani khami kha lo ni le ta phot se adoleang kalleang an nuar zel don tiang hianin news haw mani hi nizan dar ko bor vela anita chuanin an nuar le tang ngei bokani voin lampanga po mo ti chuanin Mizoram Teachers Federation General Headquarters aizol thu chuat ina soidan chuanin hetianga CSS noe thokten lung oilo na an lan tira wang hianin zirna in abalha phathu an tar langa obviously tunlaya CSS ten lung oilo na an lan tira wangin Mizoram zirlai tam takin skula zirna an balha phati hi dik taka soi chuanin zirlai te chuanin class nei lawa hatianga han olvel khaju nuaman ti dei zoka amaro chu sincere tak zirlai sincere tak tan khachoni hetianga zirna abala khachu apoi theidon lo tongani kha pokha thira tlang changa han thlir chuan ania mase apui bera chuanin hemi hian entaila kanti zong sarkar na report kan thelu zong te sirna ko ngani mo inen ko na ko ngani mo doktorin asia zong te hi am pomani si chuan ega ge ke ni dan na balak min ti fo imi dan lawalak ti fo te po hi dan lawal tu te kha shrem zok adan bo chema za tu po dan lawal tu te kha ni zok mela dan lawal tu te khanin la lo se chu hi tiang hian boirin om lawani chuanin heta comment danga chuanin GAD lam khan banvek po ni se thalai te hian kan ron thok chak lem lawania in hlo pek thin dan le in en shan dan atang hian achak om viau lawe an ron ti bok ani ta hian pakha chuanin thren khat an lo dang he khanglang kha apoi ani kan mel thiat pakha chu dan lawalak chu ani chiang khop mai ama poin a phalo khati hun lai po khan chanchin buwa dan lawala khawa aminga chuang kul to ne thren khat khan lo da nget bok ni na langa a boi tha khop mai khatiang vel kha ani han boi na hi a ril ka tia chuanin an khoi tha kom ka tia mi hring ve thawan nia chung ko nei vek chung ko chom ngai vek chu van chuanin ZPM sarkar po hianin hemi tak hi chu uluk taka angai tua nona hetianga attendance ron submit ru tia hei han vo ve le mo khatianga pressure han pek let vel ai chuan ngai dana in an lo pon thatakin han indoor char se no a problem berakha solve tumin an mani pani khi engtin mani ti theidan kong chu omang mole an du chuan ti theilo top chu ni bik lawang mole khami kha kan ron highlight version pri wani ka chena la hian mo a chan chu ka ngai ven vak lo zep lo chuan ma se ni tin hian
consistent deuh hian engmani CS tung chang ti hi ron om zia ngai ven lo thei lo ani atopa chuan news of mu sek chuan enge mun le hetiang hi ron om le thin le te kan highlight ta hetiang kha ani dan kha lo nia a boi thla khop mai a poi khop mai chuanin thil pakhat video kan ti top mai hian ngar WhatsApp status a hanin kam mu lom nui za thak deuh mai election ma chuan CSS a thok te tan special scheme ngai tua sak an niang te nia election zone nu a chuan CSS noi thok te chu dan lowala kan ni antile de ya ha a poi thla khop mai tiang kha chu gaslighting dik takani election ma le election nu thu soi khamo ole khati zong kha tun trum news atana ya han react thei chu ani video la ga in hule theu don dia